People ask us, why are you here in Goa? If everybody else had done their job, there would have been no need for us to be in Goa. If BJP is good at making promises, they are even better at breaking it. And Trinamool is good at making promises and better at keeping it. This is the basic difference. चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू बौद्ध सिख जैन पाड़ो सिख मुसलमान हो क्रिश्चियनी, सबको लिए हम काम करता है. एक बायल मनीस जे उलयता तिचे जे स्पीच आसा, तिचे जे वर्ड्स आसा, तिचे जे प्रॉमिस फॉर गोवन्स आर ट्रुली व्हेरी गुड. बीइंग यंग मेंबर ऑफ दिस टीएमसी हांवें लोकांचे आयकून आनी लोकांक हें कळोनूच चुकलें की खरी जी एनर्जी जी खरी जाय पळय तिच्या पेक्षा जास्त एनर्जी आयज टीएमसी लिडर्साच्या भितर आसा.